Amafoto yafashwe n'indege mu kirere cya Mozambique hagaragaza ibyangiritse cyane mu kirwa cya Ibo gikunze gusurwa n'abamukerarugendo. Ni nyuma y'uko Serwakira Kenneth yibasiye ako karere. Intumwa z'igisirikare cya Sudani y'Epfo ziyobowe na Gabriel Jok Riak zabonanye kuri wa gatatu n'umuyobozi w'akanama k'inzibacyuho ya Sudani, Lieutenant General Abdel Fattah El Burhan. Kwiyamamariza amatora rusange muri Afurika y'Epfo birarimbanyije mu gihe ishyaka riri ku buyobozi ANC ryakoresheje igiterane kuri stade y'i Durban. Kasite Semenya, umunyafurika y'Epfokazi wiruka metero 800 mu mikino Olympique, ubujurire bwe bwatewe utwatsi n'urukiko rureba ibya siporo. Yari yatanze ikirego ashaka guhagarika amategeko ashyiraho igipimo ntarengwa cy'imisemburo ya kigabo yitwa testosterone mu mubiri w'umukobwa usiganwa mu kwiruka. Naho muri Nigeria, umuririmbyi ukiri muto Dickson Adil na mugenzi we James Namani bumvikanye kuri radio Iragose bamamaza umuziki wabo.